Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Da li nas varaju po pitanju mlađaka? Evo već nekoliko godina vode se rasprave na tu temu i stvorena je nova teorija zavere. Pa čak eto i ja se nekad, moram vam priznat, znam našalit sa meni bliskim ljudima, pa i u okviru svoje porodice, kada se pobojimo da neće opet doći do razilaženja između našeg Bajrama ovdje u Bosni, kako je to odredila islamska zajednica, i viđenja mlađaka u Saudijskoj Arabiji. Pa ja nekad kroz šalu znam reći, ma rekao, ništa se ne skiraj, bit će naređeno da se večeras vidi mlađak i to je to. Da li ovome ima istine, budući da nekad prije, možda kad je bila neka druga garnitura vlasti u Saudijskoj Arabiji, često se dešavalo da se, da kažemo, ne poklopi i početak Ramazana u Bosni, Hercegovini, Balkanu i šire, a recimo i u Saudijskoj Arabiji, pa i sam kraj Ramazana. Međutim, kako je sad, kako imamo ovu modernu Saudijsku Arabiju, najnoviju, u zadnje vrijeme nema tih velikih, gotovo da ne postoji to razmimoilaženje. Počinje Ramazan i na Balkanu i u Saudiji u isto vrijeme i završava. Pa se kod mnogih su se pojavile neke sumnje. Osnova u islamu je da sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Znači, ako do nas od pouzdanih osoba dođe vijest neka, bilo kakva, mi tu vijest prihvatamo. Pa kasnije, ako se ispostavi da je ta vijest bila neispravna, lažna i tako dalje, postupamo onako kako bude zahtijevala situacija. A sve dotad mi nema potrebe da sumnjamo u ljude, da li tu neko možda laže ili ne laže. Evo ja ću vam navesti samo jedan primjer, baš vezano za gledanje mlađaka. Ko me poznaje zna da ja pratim nauku, da me zanima astronomija, da ne vjerujem da je zemlja ravna, da znam da je zemlja okrugla i tako dalje, da dalje ne pričamo, da ne otvaramo novu temu. 20 godina sigurno pratim recimo onu stranicu Moon Sighting, gledanje, kako se zove, znači, mladog mjeseca i slično. I šta se zna desiti? Znalo se desiti recimo da proračuni govore da u Saudijskoj Arabiji neće biti moguće nikako vidjeti mlađak, nikako, ni uz pomoć pomagala, a da se on opet vidi. I tu bi sad možda neko rekao, to je možda, hajde, neka opet teorija zavere. Međutim, gledao sam jedan video od šeha Muhammeda Arifija, gdje on govori o ovoj stvari, da je mlađak izgleda malo problematična tema i dan danas. Po pitanju astronomije, po pitanju nauke. Jer kaže, desilo se, i on svjedoči tome na hudbi, da su klanjali, da li je to bio Šaban, ili da li je to trebalo, znači čekali su mlađak za Ramazan. Proračunski bilo je nemoguće iz Saudijske Arabije tada se uopšte vidi mlađak ni uz pomoć pomagala, znači teleskopa i slično. Međutim, šta se desilo? Kaže šejh, kad smo izašli iz džamije, ne znam u kojem je mjestu bio, on inače iz Rijada, predavao je kod nas na fakultetu, na univerzitetu Kralj Saudije, predavao je znači na islamskim naukama, uglavnom na postdiplomskim studijama, pa se je penzionisao vrlo mlad. Kaže, izašli smo iz džamije i vidjeli smo mladi mjesec, golim okom. Ne samo ja, kaže, svi te tu džematle, kogod je bio sa mnom, svi smo, kaže, gledali u mladi mjesec. A proračuni nam govore skroz suprotno da je nemoguće vidjeti mjesec. Pa je on iznio zaključak po pitanju mlađaka da proračun izgleda i danas dan znaju da slažu. Vjerujem šehu i vjerujem ovim ljudima, vjerujem da ovdje, znači ovo je bilo da kažemo da ko sad ne uzme da je ovo bilo nakon sad ove promjene vlasti, ovo je star video, dok je bila ona još neka prijašnja garnitura u Saudijskoj Arabiji. Znači čovjek je na primjeru potvrdio da gledanje mlađaka i ono što kažu proračuni da se baš ne poklapa u praksi. Tako da, normalno sutra bajramujete, nemate šta da se plašite. Ovom prilikom želim svima da čestitam ovdje Bajram, pogotovo vama koji ste moji učenici, koji kod mene učite arapski i koji ste učili kod mene arapski, da Allah primi od nas, a i od vas, taqabbal Allahu minna wa minkum. Za sve nove koji žele da uče arapski jezik online, ali 1 na 1, ja i vi samo, niko više s nama,
tu sam, kontaktirajte me putem linkova, putem društvenih mreža ili e-maila koje imate u opisu ovoga videa, da se dogovorimo o časovima. Ukoliko ste žensko, a ono izgleda da su, bar je moja praksa, da su žene dosta, ne znam kako bi rekao, možda zauzete nekim drugim stvarima, pa ne mogu jednostavno, nemaju vremena da priušte o sebi. A mogu priuštiti da kažemo, za neku minimalnu cijenu, privatno, nauče kako trebaju i Kur'an da uče, i sufaru ako ne znaju i tako dalje. Samo trebaju da kontaktiraju moju suprugu preko e-maila u opisu ovoga videa i da zakažu privatne časove također, sufare, teđvida i Kur'ana. A svima vama do nekog od sljedećih videa lijep pozdrav i Bajram Šerif Mubarek olsun.